Dipu Town Committee pen Ward Commissioner lapen Ward number 4 pen Srimiti Sadhana Rong PP Seniority BJP Klembang P lapen Klembang Pu apan Karbi Poho pen Karchodam Vosikachiklo Nipai Inkoiresi Ninkan Surihinira Inkoira Ketom Arni Srimiti Sangpi Sadhana Rong PP Ward number 4 Town Committee Commissioner Alangli Klemrapet Atumpen Alangli Mina Ward number 4 Arlo BJP Seniority Klembang Phulapen Klembang P Atumapan Ninkan Sirke Prime Minister Narendra Modi Bharat Angkang Arlo Kipilapen Koan Kaching Thur Asai Amo Ke Klempechun Lumapu Pini BJP Klemrapet Atumapan Karbi Apohopen Karchopon Lapen Modi Sarkar Ahut Koan Development Asai Klempechun Tang Lumapu Chethan Chimum Seroipen Ning Arong chipi pon ate pini ingdeng Sirkep International Yoga Day Catalan pon arni along Ward number 4 angkang kedoan Chihumri damsi adon BJP Klembang atumapan lapen Klembari matumapan punon Ningkan Sirkep Prime Minister Narendra Modi ke klem kamanghu mimepen pichun pon abierta pachithang asai kedeng pon pusi chethan pon. News report Karbi Anglong News Channel. Kardong Ward number 4 Ward Commissioner Sadhana Rong PP Pini Ward number 4 Angkang Arlo Komani Kiso Kiun E Doma Lapen ke PBGP do thep langma Ningjar pu ke do tumta ningjar pu do thep langma pu kelang cari mate kachi phuridam adon tin mukhyar muchot mate menek asabo ke the ke ding Atumapan pen aprang pen ke klembom BJP atumapan gang rong agang bura atumapan la pen ke la sorgari gang bura la pen ke komani retirement ke dam atumapan la tumapan long dam si poho karbia poho pen archu te kanglo la si alangli sonro sing timung alangli phantame dam pen humri dam lo alangli kisu thurun epin setame alangli thursi nitumpan maplai pak Pohoi pak pitekang penang cudeng dun lo alangli phanta pitekang lo lapsi arju tekang lo kisukun elam arju tekang pen aphike angke thanun lo koson lo nangli BJP ke claim ke misen lang bo ajat na julo si BJP alam tame thetheni chethan lo non Narendra Modi ningkan sirkep ke chok ningkan sirkep bang ko PPC ke long le ma kopi ason se nang ke le ma ko PPC ke claim ke pleng ma la hai lam ne tum chithan lo alang lista me sab o kisu pen sita melang le la hai nang chithan pe lang tan ninga rong son si thekdam lo la si along tin samini tum na salam si chithan pon Narendra Modi ningkan sirke pichok la son ningkan sirkep angbong ko PC Narendra Modi sarkar la pen ke Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma la pen Karbi Anglong ajakong ke thenai mateli tum kaching hon Dr. Turam Rohangsar alangli ko pisikar Anglong phan ki klema lahaya lama puthak itum chingki chithan chingwai pon tasi nilitum pini don kepne don krisi ne angbong anke nilitum phuridam lo dan sinilam thengtan koklo kardom Ingdeng Sirkep International Day lapen Yoga Day Karbi Anglong Autonomous Council abutung lapen Social Organization atumpen pini Dipurong Sopi Kasa Stadium arlo badminton court salong kepeman pon Nipai inkoira si vosikachiklo ningkan surihinira inkoira ke thom arni Dipurong Sopi Kasa Stadium arlo badminton court arlo Ingdeng Sirkep International Day lapen Yoga Day Catalan pon laso along Karbi Anglong Autonomous Council pen CEM Dr. Tuliram Ronghang Minister of Assam Sar Bijus Hazurika lapen MLA lapen Karbi Anglong SP lapen Karbi Anglong DC Chilang Petpen International Yoga Day Catalan dun Labangso Catalona longki Ongdung Social Organization atumta chetong dunsi alir alon pidunsi Labangso International Yoga Day ajaimek pichun pon. News report Karbi Anglong News Channel. আজি সকলোকে মই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি সকলোৱে যোগা কৰিব লাগে বা যোগ কৰিব লাগে আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে অতি ভাল এই যোগ পদ্ধতি 5000 বছৰীয়া ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ যোগ এটা অভিন্ন অংগ যাক নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অতি জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছে সমগ্ৰ পৃথিৱীতে ভাৰতৰ পৰা এই আৰম্ভণি বিশ্বগুৰুৰ আসনত বহাৰ কাৰণে সকলোৱে আহক আমি যোগ কৰোঁ স্বাস্থ্য
ভাল ৰাখোঁ আৰু স্বাস্থ্য ভাল ৰাখি দেশৰ কাৰণে আমি নিজক আত্মনিয়োগ কৰোঁ। বাহিৰত কম নেকি এইকেইদিন গণ্ডগোল শুনা মই বেয়া নাপাওঁ যদি বাহিৰত কম। Aronbarim Chorkli Chopijo Patan Ponchi Aparman Karbi Anglong Aradapan Kurusar Komol Timung Ahinpen Pachinipon Nijang Karbi Anglong ke parlo lakha sirkep Amrain Constituency Arlo Arnam Tiplong Thongrongman Arong Aronbarim Chorkli Chopijo Patan Ponchi Aparman Karbi Anglong Aradapan Pachinipon Labangso Chorkli Chopijo Kurusar Komol Timung Pen Pachinipon ke Komat ne jongsi tirim tiram amen katine lapen se amen katine jongsi do pulote kurusar komol along wanglote long labji lapen alang like arnam tiplong thongrong man arong ame karpusi panchinipon alang like sonthom asesi karchopon amen lake sing mukrang hang mukrang lapen long mukrang lapen alang lipen pachinipon thu alam ke Komat ne kateko katiki lapen kiso kahay nole do pusitame lahaita selang pon pusi pachinipon. Lapen labang so hempu bangke thom amen ke sining richo peng richo arnam lapen hempu mukrang apansi ketok kijer pon pusi ningjepon. Lapen sekelang ke kove banta lapen guruman pharo isira sika isi pusi kurusar komol timung pen pachinipon. Kiruni pen kam sing dera Karbi Anglong News Channel. Lagi nili sakphana bangken hatwar beng se char kliponi posistem dabelo na pen komat manang phana mentor bangken nang mentor do nang ni khajong harchi ni tum hem phuri deng sido pu asi nili ke la pirthelong ke mentor pason thom du seta mentor isi bangke isi politis pen kap ke klender political pen klender tado la pen mentor isi bangke buti uso pen do la pen mentor isi bangka tawar beng theng bob pathilo la so bang tado Asi halas so mentor bangke nili ke kaka fere bangke tuar beng nang ton kokang theng bob na pusi ka fere chona pena wuti uso pena mentor ta ho konane politis na pilur mani phala puson ho bani like fere seta pa ni li fere o nangli long yong se kumar ne bang fitung kisuna chelang ji pulon ko pipia son si wan ke wan ignaji ke wana sona bangke ke dam tangan ke nili long nang chelang on bom ke kowe hempu bang thom phan hempu nu pen bantai sisi আমার হালাসুনি লিখে ক্লেম চেংকে বান্তাকে থমপেন পাংরুম পেলতে সেকাইন করে সিবে লাপেন আকো ওয়াংথুলো বান্তাকে থমপেন ফকেবরা সেকাইসি নন বর্তমান নন নিলি লাংপন বম লাকে নিলি হারু সিরা সেকাইসি আনসি চেন্দে সেতাপে হকপেট কে হালা সেকাইসি সিয়েট আনামা আওয়ান কে খানি দান বেকে হালা ফারু সি ফকেব না হালা কে নিলি কে চোফান আটেমানি তা নিলি সৌদু কক নিলি চর নিলি রূপ নিলি হেমারি আসৌদ কক masih sita ni la kaco deng nun ke la hen loju puke arna ma banu bidu na kok lancon na ben kuwe bang ke pungkrep ho bekon pakrep ho la pen ke hijung dunang po nili la dhup dhona pu bang ke ripon nong le kopene horhan kabuci ni pu bang ke nili klem ponong le nili haso arjulo jitu pine horhan pensi bang bang therima pulo isia sarlam thedo hala su pensi bang nang pajil midam ro kiso bang melang uci pangrang rang uhe amat hala kiso bang non emergency a hortun pang thena lang pulotang te hala kiso bang kiso da ko hortun ko ki thilot ne mate kiso bang duk ware pumani asi ni long bang ke la pine horhan Indeng Sirkep International Yoga Day Chukela CRPF atumpen Catalan pon Lakha Inkoy rapon nilip constituency ke parlo Chukela Lakha Inkoy CRPF battalion atum Chepatir pipon sipini Chukela nilip development block campus arlo CRPF atumpen Yoga Day Catalan pon Pinidet pi ang kangalong pache tondun si Chukela Lakha Inkoy CRPF battalion atum Kutumbakampu athepi enpon si Yoga Day talon pon Lason si pini nilip ang kang pi kaparlo Chukela Lakha Inkoy CRPF battalion atumpen Chepatir piponsi mate Jalin ponsi pini vosika chiklo niphai Inkoy rai CR ni Chukiala CRPF atumpen Yugade along Chepatir pipon Labang solong Chukiola CRPF atum lapen staff atum bang pharo sira bang phoke batum chetong dun pen Yogade along RDP dun lapen anparta nilip development block BDO pen danglokke block staff atum do antame chetong dun Lapen lapu Chukiola block
BPAC medical staff atumta do ansitame chetongdun. Lapen chukyola sangti langso LP school teacher pendang loke student atum do an chetongdun. Pini labangso okpran ke meji pura det pi labangso yogade katalon along ke jalin pon abangpu CRPF Vishnu Kumar alangli pensi kadokawe klempon lapen jalin pon lo. Lapen ki judahud lapu chukiyala CRPF akihoy mate chief guest pen lam chepaklang pon ki lapuson hilo yoga de long me sen pen kapachun long pon apot kadokawe nang kachetong dun kithekiding atum aphan akero alam thepen pachini pon lapen lapuson okpran ke mechi aphan ki methang hemalongta klempon ang jiputa pachini pon lapen lapu nilip development block DBO Julie Tirang pipenta kadokawe apanta labangso yoga de katalon along kachetong dun do anapanta akero alam the pajirpon mesen pensi pini labangso chukila lakha inkoi CRPF battalion atum chepatir pipon along mesen pensi sai yoga de pachun ponlo koilamati pen Moses Teron Karbi Anglong News Channel. नमस्कार सबको आज 21 जून ऑफ ऑल ओवर इंडिया में योगा डे मना रहे हैं। तो इसमें हम लोग स्कूल स्टूडेंट और मेरे ऑफिस के स्टाफ लोग ऑफिशियल लोग और आपके जवान लोग यहाँ आकर जो अब मेरा हम लोग का योगा मास्टर ने यो तरीका स्टेप सिखाया बहुत अच्छा लगा और निवेदन हम रिक्वेस्ट करते हैं सभी ये घर जाके ये स्टेप फॉलो करें that will be very benefited for our body, mind and soul. So thank you everyone. Thank you so much.